Musesia ni na ukethia ni na wikwato kana muthenya waku wiwa kwa ila siabika ila saa ingi ngwena kuthoche thini wa kilungu cha Uuiti ni kana tubikie na kuendea kunenania yulua mundu makwiwa alika na chuma kithelu twaiyenge waya undu mwana asia wa ilo siwa na kumanyika kana no tonya kwithwa na thina wa kwiwa kana no kwiwa na daktari atuya kana amite clear bill ya kana etha nikekwiwa karilisia wanesa batema thina na indi twethwa twinenania yulua undu bena thina mwana wa ilite kwithiwa aisiwa kana kuitwa na indi ni ndothocha daktari tunaendea nikena atukethie na tuyambisia unenania wito daktari kethia museisia na mukethia edukesia kana seisia ngasio ni muvea tabia seisia basitu Alex Mwanza ni mtaalamu wa mambo makwiwa na Uuiti wa ndiwa. Ni muvea na ndi museisia twina daktari Alex Mwanza ula withitwe ayutubundisia yulua maundu makwiwa na ndilikana chuma kithelu twatilile bandu yulua Uuiti ila twethia kana mwana ena thina wa kwiwa na daktari atwelesa levels cia mathina ma kwiwa na twanenea yulua Uuiti na nenda twaselele ba daktari ila watu yetwe mwana ethiwe na thina wa kuitwa be ila steps wasite 036 kwa twaselele ba schedule ya Uuiti ila ethukuma kuya ndesia mwingo ni kwasia eso no schedule ya kuhakikisha kana maina selewa nondo waselewa Uuitini wesaidi atwesa utende kana ka nondo wake etina wa miaka 5 kana ka bicha miaka 5 kiliko ni kian justia kana kiketikira kwithwa state lake kana state la mwana we ya kwigwa kisongo tumeta neuroplasticity esune kwasekana kiliko kiitoma umana kana kulana maundu maunena itina wa miaka 5 kwa uni usio to expose kiliko to maundu maunena miaka 5 itembigu nundu waselesia kana koka Uuiti miaka 5 minetopika ona twekea Uuiti wa tumashini twa kwigwa kaika nena nundu kiliko ni cha switch off nundu wakwema kwithwa kiteo kwata sound sound stimuli na wisaithia area la kiliko kuna wea wa kwigwa ni ya saini wa weongi ni yakweyo iko kana yakwata yakito nundu wa priority ya saini wa weongi yes ile kiliko keiliu kuyu etha ni yaile kwigwa yani wa weongi kana niongela powers mamuthani tama kwigwa wesaithia mundu ina thina wa kwigwa either ena perception ingi ta wesaithia instincts yake ni very sharp ni sharp kana no lip read pe mundu asiamwa no akwandena thina wa kwigwa mundu na mwita no kwigwa lakini what happens is kana kake kito lip read kulip read iko sisi ondo kanywa u move na kakasoma I master kanywa wa move ni ya wanegwa ne wanuke kana negwa ne wa enda so lip reading ni tede ya sema so maundu amwe tasu nimo mafocus ya wamo none kiliko nondo kiliko kiyo kwa tela tida auditory stimuli kana wasia nondo wa area la nondo babida maingi onatisoma biology pe mateta Lamarck's theory of use and disuse kindu kiteo tumika kienda kithelete okwatia onondo utotumia natanenga wa example na mundu lobo wa asioma kwa kulabu kuna asioma muno kwego akwe kunena kuna maso kuteko kungi the same embwa pe part ya mwite otumika yenda tethelete na you focus na kiliko etho kitoko kwata auditory stimuli area la ya kiliko ego kumawosu na ya function isu na inangwa weongi that explains ila wewa twasie thani mundu tena uwezo wa kuona we wa mundu na ndasia usuni Alex na ndana amuona so you binyosu wa kuona wa twaiwe side ingi ya kwithwa no ku sense mituki kindu yes aya
chuma kithetu twaneni yulua levels na nenda ututabie ila aid cia Kwiw'A ciambi cia kutumiwa which levels? Pelata disabling hearing loss. Na pela average ya kiwango cha Kwiw'A tuweka katika ila pitch twadima katika tusola graph twadima hii pitch sionde. So take average tedi above 45 that is disabling hearing loss. Na lipa nipe bata wa Kwiw'A wina intervention ya Kwiw'A kanyamuka utelesya kuangela wasya ni kanawe seria ni wewe nesa na ni wa manama mawethi uloko mako kilungu kiu kingi bado ni wawetie yulua ciana ila cia wanaitwa wa nursery kaingi ni wailo sisi kana sina thina wa matu ni chau kichangia nursery kutwa wa nursery na thina wa matu ilikanila aba mabinda maingi kana te odwa wa nursery say that tika biku kana tu kasi ya wakanoete ndo wako kosa nzeme kana 3 ni kena infection mono either meningitis kana madena ma mukauti ala mato naeta yellow kana kena obyogu kena kutulwa conversions maundu tasu endo kana kasi ya within a week or two kedwa na madena katwa nursery esuno ya pointer na ba nursery muno eke unengwa dawa na ndawa imwe ni twa membwa sitona kudhoa na cia Kwiw'A ila tuta autotoxic medication kwa u bebata kwa Kwiw'A twemeva na kusisia ciana Kwiw'A kwi nursery pase tissue but maundwala matona ithwa maende matumite kethwa nursery nursery uitiola ukwikwa haya aya nitu kuendea yulua Uuiti nilikana twapikite ba yulua kutwelesa yulua Uuiti nondo twaite yulua screening twaita diagnosis atwambise urera yulua intervention ya hearing now the second intervention endwa kiwango cha Kwiw'A endwa kiwango cha Kwiw'A nikivetukite ila tuta severe to profound kana kukengela around 80 85 kuthiu beyond 90 plus beyond 90 kwikumaanisha kaitetheka muno na hearing aid hearing aid ile kiwango kila itono kuma so yulua miongo kenda decibels wesede yakana kukaitetheka na tumashine tu kwa kawaida twaongela wasya so kila kitethasya mbe wabu nundu wasya wesila kutu wabingithia chuma cha kutu waele ukangina pa kita wa cochlea na neta isi nerve cells yebandene so nerve cells isu sia twasye ngu to the extent that ndewa wasya webe 190 decibels kila yikito notelia ni ku replace nerve cells tina nerve cells inge lakini artificial electrode ila tuta electrode yiki ya wanundu wao o sense uwasya nikana ya sense yo so wasya itono tuma kilikoni kwisila nerve ila ya Kwiw'A kaidio kebwa kaide size yako ya kawaida ni size ya nzo keba ende nzo niyo size yako nikanyamuka ni itige ngenene kwa u ningwate musese nondo kailie I don't know either cameraman wako no zoom aga zoom ka niko kila kindu katika Kwiw'A zoom pe part yeno ene na nerve cells na ene nerve ile yende katika kiliko so ina vibrations ya bikaba and they transform from waves mechanical waves to electrical current in the different frequencies ukasaidia kiliko ni cha detect lakini hizi nerve cells singu peke ya waka artificial electrode ndeni keka connect kana kuika betawa kaka hiyo betwa kalika ndeni ebe ikawa surgical nini through surgery kakatema kakalikwa kana we said ne kokiosa if waves na kai transform into electrical wave electron
udetect wani kiliko chosa electrical impulse yake so kali kwebu ikoka kelo na uwezo wa kali wa kosa wasiana kutoma kiliko yes now part eno ingi wene itukane ya baadaye part wana yena to ndo tu ile to mebeleki ene yo usikanete na balance ya mwe meaning Mbwe utembe the way steady uteoloa. Niko ka balance ite. Na kila kutukwe kamwe. Okay? So kezwa kama kena dena pengine wewe awilu wanga leko emwe. So madina si mede wakana mundu kesede muka. Utana detect nundu ka wewa tupe tubele twembwe abandini for detect position. Kezwa tukilite wewe sasa mundu amuka iwe mberi ukite. Kama metoko ke wende ukete so isu ya balance tukana ene binda inge nito nene wewe aina so isu ne yo muda wa Kwiw'A na muda part the organ of hearing with our cochlea so ka namuku ke wande ni koko sawa sia abe process ya tiawa ukasedia kamineke wa now bela switch on beka element kala ke mbwa anza connected wa ndeni kazele ko kosa wasia ka to mandeni na ende Kwiw'A kuitoneka through that you kangu ndisika nani nikulia kule hiyo make sense kana lakini nasilia ila wasia hii kaindo kake thona thina kani kitako sio ndiye ndo nyatumia wadi ba na wone muno nathitokulwa ila mundu wanywa nzovi no katumia lua ni to that affected with the kamweta kena ish ukethia nukuona ndathindeka ketha akachangite pe medembelea ndiwa pe mwela ita wa central abe peripheral ino yusikanite muno na peripheral balance pe central ilani from the part that cerebellum ya kiliko okay so nzobi affect ya part yesu ya kiliko baya ita cerebellum ndo ye coordinate ya movements kana yusikanite na coordination ya body functions either akwea kaucha ke utingulana wa kana la uga mundu ewa ugama kokomo inde na kokomo it will be very hard mundu wa yesu ya brain yo affect ya wenzo kesebe ya na coordinating ni muvea musese katwambe ko Saudi omonthini wa kilungu kicha Uuiti ndukathiwasa nituciokeretie musese ni mubea nundu wa kwendea kwetu wanaitumbi ni wa kilungu cha Uuiti twene na kwimanyisia yelwa maundu matu na indi ukethwa wewe na thina wako tu kana wa matu nundu neli no wiki na kukomana na mutaalamu twina mutaalamu wa maundu matu Dr. Alex Mwanza nukithwa itutabia undu tonya kumukwata twiminukiria kilungu na indi ene na kutwendesa yelwa tumashini tu peta mdesoma Bono mazita be cochlea isusionde nienda ende na kutuelesya ilua uluseile kwikiwa na stages ila siviki ya mundu kethia nuwavikia na kwithwa na hearing aid. Okay, no sir. Te katika intervention ya katatu ya katatu ya keli kuhusu cochlear implantation ila mundu wethwa na kiwango kibitukite 90 cha Kwiw'A cochlear implant ni electrode ilikia katika cochlea ya kuosa wasia ikatuma kilikoni na yikia wa through operation ukesethia nibe kwa teme na yake kiwandini na yikawe mundu umwe yipe team Kenya no team imwe yika ya ndakitali kauta ndo yekawa ni mundu umwe pe ENT surgeons imomeka operation na
maundu ma cochlear implant namo ni audiologists ni mo switch ya on ibinda yabika kwa kwikia kanya mubaya ni ENT surgeons mekia lakini cooperate ni audiologists kana ataalamu ma Kwiw'A kwa ni kindu kienda team nene na after kwithwa yekiwa ni benda angi meta wa speech therapists nundu kana kai kambe ya Kwiw'A yu whatness ni kai lo bundegwa kunena nundu mabinda maingi ino yikawa kana kanene banga ikiawa keka ukenge kanene banga kenda myaka 5 bau ni kana wesevia ni koseya so ikambe yaiwa kuwi mikeka wa elaita speech therapy kaka trainiwa muscles unena maka trainiwa maka stimulatewa na kaibunde wa ondu wa kutamuka otondo ya kana sia baba it starts at that stage we say there ni kama ni kunena na ekoseya maundu ma kunena stage lengi pedwa utatoneka wa cochlear implantation nundu tikendo andu wengi matona ku afford ngalama ya kwiki ya kau ye ulango na whether utatoneka intervention ya katatu limbwa school placement ya katika school sia deaf we say ya kana nikasoma sign language na nikiana na ciana ingi ciena mathina tasu na nikasoma ona masomo alangi ciana ingi ciosoma na nikana we say ya kianite ona kathi secondary kayo vocational kana university nikethwa na utuika wa kwithwa ke independent kana kethi ungamie maishani mako no wetie kana pebi na yema wisa kwithia kana naturally kasi ya wakategwa ni hapenia ni thiawa na muno tina wa utiewa kana ila tuetie hereditary kana no kasi ya wakatena uwezo wa Kwiw'A kabisa na kila kipata ni kumana tene we say ya Uuiti ni wambe ya tene ni chao kitonya kana milestones cia mwana ni siba ilo itonyo delay wa badene ni kwitha mwana ate Kwiw'A kana kate Kwiw'A mabinda maingi kila chambe ku affectiwa ni speech and language development we said ya kana kukaika nena tondo andwange meonena na communication ndimbwa yithina na pia ilate ta self care nondo mabina maingi kana ka train ya maundu ma self care through kukatabia no we said ya nondo sign language ni challenge keka nini ila self care we said ya ni delay okay said maybe kana kako graduate kuma kwa kutumia diapers kutumia poti it's also a delayed process lakini maundu alangeta either kutembea asuma imbwa ana challenge ikio tembea nondo mamutha langi mayusikanite na Kwiw'A unless kana kakethwa kena thina wa ange mathina ange systemic tala me ukwata mwiwa ndeka na mamutha wonde tala teta cerebral palsy nondo akwetha kile ko affected we say there mamutha ange ona kutembea ni challenge kwa Kwiw'A kwa kai mgano Kwiw'A peke yake kila kitu na affect wa monono kunena lakini tima undu ange lakini ethwa kena existing systemic challenges ambazo ukanetie na thino wa Kwiw'A ni uchangia muno na maundu ne aswangi ma milestones no wetie kana tuna wetie yuluwa wasia wendi ukethia mundu no Kwiw'A otondu tunena yukethia ni to Kwiw'A na nesa ona ba kwa whispers ukethia andu mengena na kiwe ni me Kwiw'A na what about ila wasia mwingi ukethia wewe wa get irritated ile ya tawa kuzeke bila kana watiloli sensitivity su you can dinama tu yeta we ni chaona mundu sinde na dina wa Kwiw'A kana ni part of dina wa Kwiw'A no meta part lakini mono tita wa unela itawa tumeta hyperacusis kana kwethwa wena sensitivity thiulu ya wasia
ndo to nether with a very high sensitivity ya wasia ukesethia mawasia mani very offending. Okay, takibela chaguze almost everybody when I hearing normal no no. Lakini wewe condition nemba the hyperacusis is with hypersensitivity to sound. Ukesethia wasia normal ute uncomfortable kana wasia wa kawaida we uncomfortable. Isi hata yu etha wasia kawaida ati comfortable isi ele the problem. No, we go ngale they umeta baya. To most of us you say they no sauti ya kawaida. Lakini mundu ina the no so hyper sensitivity. They are very uncomfortable. Kuni kwa sekana ndo asu ni kwikala bandu bate wase mwingi weze yu mundu su ena wase ona yu kesede eta de shautite eda wase munini. Na ndi kulia ela mundu in such a situation. Undu watu yabe na machines ya control asoke thani wongeleka ni kwitha wa machines ya control asoke thia either we mwingi irritate ni wa nyivwa ukethia you ne woka na kunomo kwiwa nomo undu ungi tukungaisya wiwe kawaida pe nanzia ya kuthesya wasoke se kwithia it's not loud. Most of the time tutumia ita noise plugs. Kana tunyamoto okunika matuo isethia uwasia ni waoleka ula uwa kamato. Na tuinene ya usua kusia kelele. To noise plugs kana earmuffs. No ile itumika katika occupational setting. Kana mawiala mena kelele mwingi mundu wa kusuvia matu. Isu noise plugs no itumika na ndo amena the no swa hyperacusis mundu wa kutuliza. Mabindange no matume hearing aids. Ila si ku occlude the noise na ni regulated. Okay? Nondo tayari hearing aid pela output yayo. So we kiani wa kunekeka na and wasiola ulika kutu. No, we sell through the machine. So they sell through the machine, we become it at a comfortable level. Nondo machine esu na volume control kasa there no ikiabala ukwe we sawa. Tiwa ba pe andumetho ana ngeli Kwiw'A wasia no to matumainete saa cionthe asupia no uita wana machine o isusia kuongela wasia pe imwe sie function ya tuita tinnitus therapy. Ambwano uwa matumena ngeli muno kana ndukoma usaya mundu sio nanda koma very disturbing noise no ita wana hearing aids ugasethia thina kangeteta ka masking sound ugasethia ni ka soothe that noise and then uko tu sawa na ingilisu sieta wita ni ni wetha nondo likindu kithia wa no kithia mundu ayasebwa matuma yina ni wasia without umete bakana ni matumo mekwina meomoka. Tumeta tinnitus kana tinnitus. Ni kwetha wina wasia uwewa in the absence of a stimuli. Pe wasia ukwewa lakini vai external stimuli. Olika. Vai wasia umetenza. So no wewe lakini uivo. Ni false perception. Lakini twende ube ungo tuonembwa we so loud mpaka wenda kitale wa education no wewe. We matone mapa. Nyene education wakando akuningo wewe it can be that loud. Lakini uiva environment lati uivo. Yes, you tuone gotebo. Lakini pe most of the time we say either ndo wewe ke mundungi. Lakini pe ando me tetho na thino suke sethia. Wedukesia karibu kutokwake no wewa that ngeli kana ringing sound yesu na pure weight mabinda maingi they no su weta wa ni damage ya ila hair cells yeba katika cochlea niyo yeta they no su angeli so mabinda maingi bedwa they no su weight no muno ni la tinnitus therapy na itumika muno I mean hearing aids is to me amono so mask that noise. Yeah. Tuitabia sia kulicha sindu matu kethia mundu igwite kutukunyete ni osie keta osia no thekethie ni osie musi wa kilebiti no likile ni osie matuma ile kusubi wata
no wailo dhambia matu na wailo madhambia ata matu twasia embwani lasima wekie kindu kutu ikia kikoko chako ai wali nikanya musowa Biblia la asianga mele kwesela kwesela kalimani kasingano embwani lasima wekie kindu kutu kwaku kikoko chako nicho waelekea kwasi une kwasi ata pai kindu cha elo likabundine pai usia wa elo likabu ona to mwita cotton buds tuja elo likabau kutune kwethambasya nanzia yiba kutune kuma makona koni makona koni tikiko makona koni nota methoi nduli kache kitamba ilo ndi no bangule methoi kutu the same nduli kasya kindu ndine umya makona koni ndwa ilaiko ndo makona koni mena wea wamo nimo malabricate ya lining ya kutu nundu wa kwethwa mena i waxy properties sha methwa mestiki kana kwethwa mena ngamu kana lembwa lembwa is the word niwo utrapia kana ukakwata tusamutula twenda ulikandini kana kito na kawaida undu ngai umbete kutu makona koni maele umandini makokanza ko banza wena rosa o bangula ala mabikaba lakini kubetu kapau tumeake kokwa so makona koni mendini ni masio kwa kutu unless methwa mabingete kwasya kubeta na mabikaba u nigota sia ona ndakitali wa ENT atona kutethesia kumya makona koni no mabindange no makwame lakini mabinda mange makwama wani tabia situ cia ulicha cieno ndini wa mino lichela cotton bud na mei manoma masukume yaba yambe na yuba la maviungamia mayambe ya kumbeania maeso vinga pio kwa tabia ya kwekia cieno ndini tinzio no yeta Mathina suma makona koni kumbe ya ndini niona tibika bagundo masame hicho ni mathila tukoselela chumani chukite leto ya mudia kwa museisa tuimina tusobe matu na ethwa pethina wa matu ona mutaalamu ndukende kwa andu matesi ubo wa matu umundu witha ndendo kubikia tonyo kukwati ata naumbone katika clinic chakwa kana keli naungu ni simu nambani ya simu ni 077 422 667 077 422 667 clinic cha kita wata Here Better Center. Okay. Ni mobea. Naindi musiaisia ni mobea nando akwendania na ituondeni wa kilungu cha Uuiti. Bo ni bo tuwe ubika. Mobea tuikomana chumani chukite tiwanesa.